Mayam Bukhrum Adon Bit Impact News ne Raj Nongthombam Manung Hutna Saturday night show da Mayam Butaram Lokchari Ngasigi Saturday night show sigi showstopper Obigadoriba guest singasi Lakli October Gitang Tarani Toya Madi Tara Humdoida Manipurgi Miam da Kudol Tamgadruba Dumleba film Mari the relation Hariba film Masigi casting ni Harry film as promote on the Mata film casting asigi studio selection ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, please put it together for the team of Mari the relation. Ahamaktada Harry film asigi protagonist, female protagonist, heroine Ubiribi THAN-NGAMLIU alias Puini Puibutamokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us film asigi male protagonist hero universe HIDANGMAYUM ni universe Sutaram Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. The Ahanba question se animaki oina open question hai tare film se animang na to virubani na aduga universe film se ki not only male protagonist khatang natana film se ki producer so virubani universe adana universe ta lachage universe film si kari damakta masi produce toge habagi wakhan khanbi khibana aduga film si Mari the relation hai se ki kogi plot hai batare loina makta hai biru maru oiba kogi story idea hai batare masi kari no khitang thambiram Sena produce together khali message sam yawa message hauji ke khogi burning issue si dai tare ko tungi mangi ke khara dum aina sum pamjaba adagi mangonda message kara yaure haiba poche khangbadagi ai si produce jagimni adugo magi relation naina tholi je khogi wari je not this region gi obo wari una tawba oda poche ngasai gi relation haragadi ngasai gi khoi Manipur da leriba kana community sida Manipur khangdab su yawe adagi Manipur je Manipuri loan maite loan se hoi adu mayam ji pulap suppaga haidi communicate tawba ngamnabagi damakta haidare relation na smai thunjabani adugo magi theme je hoi ain sai haje message khar yaure hauji ji oiba burning issue sida abidi maru oiba ma lakot sarab dai khoigi sai gi nan Manipuri haidare ko sidagi humakpa purakpa chaipu je sai gi Bihar dagi somda laga haidi sida adade mi halubani natra kanam tawni somdadi kwamna yola adu crime sum lai adu makhara yawdagi haidare men oina adu maina film sida adu gi kitang khoina mayamda message khardang pi gena dai khan bagi okay adu hairi bachai pu sina maram oiraga khoi hana dagi leijarakpa lamdam sigi indigenous community singa sigi marakta amaga koi trust mangnar bhaigadra sumba sudum khara yawbra film adu trust to mention hona bane film kana trust am yawe adu trust se yawro ege to matang da so ngasai ge yawlak sum wari sida ngasai ge nuksina ba haidi ekhoi masen je amatne haibo pot se jing chalak tuine ba adain taroga adon thim je sagalaga okay adain okay lamdam se da lejarakpa community mayam se proof singa se amatne haibo wakal on da sagatpa yamna message chawna puba Manipur gi hojik lariba present khoi turmoil haikda sarang na ba sidati yamna Mari leina ba yamna kana ba film moiduni aduna ai film sigi female protagonist heroine virbi khoi magi mingsiam yamen sunga sai program se hodungai takpi adu basam bida pui heraga thanpui habi thanpui habsi holy haiba english ta lugo Manipur yamna aseng ba habani adu ba aseng ba pure wakalon amaga loirana mind amaga loirana heart amaga loirana film se togiram dong wale film se happy universe na takpi re khoi mayam si apunba puna lemina gadam nungsin lemina gadam habi idea da number film ni hai adu hai film si kariga damakta koi puina ai masi taurage haibagi wakal se kam kan laki kanan approach torke kumai to film se how this film happened to you when film se orpon kitang haibi masi film to pada idea da koi na kaura kan haiba sutha tha jate moina akoi gi yum da thonga da haib tare moina kaura e yum se kai do ipidin koi se yum je neka long de ne neka long tarung oh tarung village ta hoi da mana changa pada akoi se harang na lobi re haib I saw angang dagi interest lai bane artist tawba haide heroine kumba yam interest lai rame hoi mana dum harak bata yam harang na imai pa so yam harang ho yare haina haibi kro haina hairaga akoi se imai pa na so yam support tawraga si film se yam interest lai raga kumne daga kumbda so yam ngai okay ato ham ba ko universe oi gari oi laga film si kumbi on hai matam da wari ga dum libra film se somai to ne ko apni wari do taro bada kumai to ke wari se karam gandli hana film namasi an hana haram ba khatara film ki story hai tar script ka se numitur dum study ka to mina ki bra kumai to ki tang hai bi do adu hoi story loin de hai bi dra do kharak moina asine hai bi do poem kata hai bi ai da discuss the amna tautre have the first thing na apna akhoi se koi haisra dum bari sanar ka film
thank you hai adum hai ba khakta ore adu bu film se number lore even release to autor me tarik tarani to coming October 12 and 13 da masi usai cinema da miyam da yangan gadore special screening to dore je manipur miyam yangani than puigi acting mayam ne yangani university already mamang film mayam lagire mayam dum khang lerabni than puigi di ahan ba tholaka dunia than puigi community rongmai community male I wakanda mani ko rongmai community aduga atopa miyam da hai tare than puigi acting talent utuni maram da how excited you are right now kya miyam na tarik trying thoi ngai bada nungai bai tare feel to bi I say yama su thokning grade da thokpada kai kamai tawgani haibsu pakhat masa masa lere ada aina tawkiba singdo mina haichigadra natraga mina support tawbigira haibda wakal dekha wai de bo yengning badi yam yengning okay adu film se to robin ngasai message to haibi bada koi furup mayam se manipur da lejarakpa community mayam se nuksina base mathau tai hai base film se message se pi hai adu bu puine film se tawiru mena puine tawkhiba role duga hai tar character dugi importance ata film se tawru rabani hai tar film se pura loer matung da hojik wakal da sigi film se how important this film is to the society manipur gi society da manipur miyam da manipur gi fur khudimakta mase kyam yam na maru oen khan bi masigi film side akwai rongmai ne maitai ne sida khaina bana taban grihasra nushina ba mi amama bu menar lena ba aduga apaba wangang na ba asigamba relation lairingai ko relation lairingai adu gamba gidama yam phai okay mari apaba relation thamna ba amaga thajana ba nungsi chana bagi wakhalon si prokna ba adu gidama film si amar oi adu film se nam matam da koi language hai tare loan se dialogue mayam yarong ani koigi dialogue se ayam matam da ari manipuri natraga maitai loan se to bibra aduga koi rongmai maron da su dum to bra sari ba character se rongmai ningol adum sabra kamai to kitang habiu character din I say rongmai ningol ore rongmai sare da pan mati maitai da mo pale aduga pan bai mayum pan base mayum pan se lai sari ngai hai tare film da lai sari ngai diti akhoi loan krak su yawe adu ya yum pam da di maitai loan se dum ngange mix up le okay maitai loan da sangangi rongmai maron da su khara di yauri yam phajaba koi multi cultural hai tare culture tongan culture khara u phang dor film sida adu culture se nata bida khon sum promo hoji phanam chale ko impact news su impact tv da su promo mayam thara universal lak sake promo sida yamna violent oi bhai tare hana suna man ba yam yauri maram bana hari film si yamna violent oi ba film amne khan bi barantar masi yamna message yauri habni na masi nuksi sana ba su yam hena content se yam tam da violent helen khan bi bra du ka atopa amaga respect on ba nuksi sana ba message pi basi sina krai phaw yobi kitang haibirum si kana violent ti oidre do man bai wane do message na yam boina nuksina borom da respect lom da ade bai yaw gi toroga respect lom do on thokpa dai no ne chale ado koi violent yaw man basi da koi ka hetare nongoi pai ba khot pa khulai pa mi ga so dum yaw male ado ga koi university role hetare khulai pa mi gi role ga so happen mangum da wi asa koi khulai pai ba pai da gi su conflict kha se dum khara yaw ba jala film sida si kana ai dum wari se samlap pa macam dum lijage ado full story di mayam na film yengaga 13 sida so na lakpio ado ai si kana ole driver am kak ne ba ado da ai se maga nungsinare maji laure hai jat khaidana nungsiro bana maram moraga ado ga ngasai ge magi mung condition ji kitang fattaba magi mayam sina khoige lalhau ba hai tare mabung se adi darajuna sai je adu ngasai ge maji khangaudana mangi dunia adain toroga lakpo wari story ne adu full story do mayam okay adu ko rongmai ni wala mana maitai nupa amada mayum pan bagi role hadi story macha amdi yaw hetare adu basum ba khoi gi rongmai ni ngol natraga khoi chingmi ni ngol mana maitai da mayum pan ba natraga maitai ni ngol na chingmi da mayum pan gi sum ba wari se khara lai tar ga su am tang di thoi adu bo kari happening so batang sum makal gi relation ubasina mayam da hena ketar amaga nusina ba amaga gyan tahna bagi ka hetare madugi marama mo oining khambi bra kari happening nusina bagi achet pa maram ama oini na idi sida full confidence adu film se koi ai ba aduga koi director se maibam bankim na ubi mane adu script se I base kamai to ke producer se koina universe no ibne universe na hana akoi manipur gi leriba situation sida amaga hen nungsina na ba amaga hen respect on na ba wari ma easy khosi ga harga I ke bazala traga bankim na iraka anda ko na hadi script se khang par kamai to hitang habirom masi dabang kim na already sum
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯥꯍꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯖꯦ ꯈꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯍꯟꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯨꯞꯄꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯀꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯥ ꯅꯦꯛꯏꯁꯤꯁꯨ ꯀꯔꯤꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯔꯣꯟ ꯐꯤꯂꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯀꯨꯝꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯝꯃꯕꯅꯤꯅ ꯔꯤꯌꯦꯜꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩ ꯃꯥ ꯅꯦꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯩ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯨꯗꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯈꯛꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯂꯝꯗ ꯀꯨꯝꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯔꯗꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯦꯅꯤꯋꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯨꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯀꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯃꯒ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯨꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯥꯟꯄꯨꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ मासी सुम फिल्म गुम्बा सुम हाना म्यूजिक वीडियो नत्र एनी सुम तौखिबा लेरे मासी अप्रोच तौरसी हैबसे कमायना थानपुई बरम त कमाय खंखि गे तारे यूनिवर्सिटी मासी यामना नुसी है तारे वारी जे आई थी याब थीरे अहामरा थानपुई बरम त खंगमना तेबो आई बरम त खंगदे अदुदा कनो जे ओजा कमई कनोगे कसामथोंगे अदई मंगोन चलगा सुमाइन कन आर्टिस्ट संग पीबीयू खतपियो अन तौबसिदा मागे म्यूजिक वीडियो अमखक ओके ओजा कामई म्यूजिक वीडियो माना का एक तौबा अदो ओजा कामई न पुथोरक पाइ तारे अदो डायरेक्शन का नाम तौबनो दा इचप चांग खंजद्रे अदो सुम हादि मयाम मथंग दंग सुम येंग पसिदा इना मा सुम चूज तौगी भाइ तारे ओके जागी चिंगमी यागदने बे इना येंगी जे अदो इना सुम थानपुई न तबा तोपा कोई आर्टिस्ट मयाम गिसो तुम येंगरेबा येंगे चिंगमी दोइना ओके चिंगमी कोई आर्टिस्ट सिंग हाइ तारे ने को अदो यंग मथम दा थानपुई सी ना स्ट्राइक तौगी भाइ तारे ओके थानपुई से हेन हारिबा फिल्म से चानगनी हाबगी वाखल सी प्रोड्यूसर ओरिबा अरुगा मेल प्रोटोगनिस्ट ओरिबा यूनिवर्स दा वाखल खलकपदगी थानपुई मराक लाय थानपुई दंग साय थानपुई लिबि खरे कमाय लाय अदु कमायना होय हाइ के हाबी वाखम दो अदु थानपुई मरम खिदंग खंगजगे हाबे तारे थानपुई सी कोई ngसाय ताकपे गे तारुंग विलेज थांगमैबन सिदगी नेना अदु इसाई मरम खिदंग बायो हाइ तारे ब्रीफ बायो करम फैमिली द पोकपा इसिलेनाव क्या सुबा को अदुगा फिल्म की लाइन से दा एक्टिंग की लाइन से दा कमाय लाखिबा अदुगी खिदंग इसागी इंटरेस्ट इसागी इंट्रोडक्शन है तारे सेल्फ इंट्रोडक्शन मसा अमतंग हाइबिरो कमायन हरखिबो फिल्म के हाइबा को नत इसागी है तारे इसा से करम इमुंगदा इमा बाबागी मिंग इसिलेनाव लाइला सुकाई तमपा रगी फिल्म द कमाय लाखपा हा अदु मयाम द खिदंग हाइबिरो ऐसे खुन्ना ओरिजिनल दा तौसांग दने हजिक लाइबना ने कालोंग दने तौसांग हाइसे तमिंगलोंग दा तमिंगलोंग रोम दा हाइब तारे अवंगखुल गे मनाक अवंगखुल मनाक ओके ओके अतो अखोय अखोय ब्रदर एंड सिस्टर पोमिना बसे मंगाने इचे अमले नुपी अनि ने नुपा हुमने अदुगा इचे अमादि लहोंग्रे दा आइगे ब्रदर अहुम ना स्कूल कारे कॉलेज का लेरे सेकेंडरी लेरे अदुगा हाई स्कूल का लेरे अदुगा आई ओइना दे स्कूल से काद्रे अदुगा काद्र सु इमा इपाना आइना अंगांग वैदगे से आर्टिस्ट ओइसे इंटरेस्ट लेरंबनिना अदुम मोइना सपोर्ट सु तौबिरे अमा सोयबसु अमादि सोयबे याद्रे हाइना माना इमा इपा खोइना लुना सु तौबिरे अदुना मोइना आइबु नुसिबा हाइब तारे आइना सोयखिगद्रा हाइना मोइना हजि मोइना केयर तौबिरगा एल्बम रोंगमाइगे अमानि कुमे अदुगा फिल्म सु सपोर्टिंग रोल ओइना मेन रोल दि कुमद्रे अदुगा कुमे रोंगमै फिल्म्स होय रोंगमै फिल्म्स दा अदु कुमे अदुगा ऐसे अनवा आर्टिस्ट और निना यामने कुमद्रे इंटरेस्ट लेरसो हाइबदे नेक्स्ट कमिंग अप दे असे रिलेशन यंगबिबदा अतोक्तबा यंगबिदा आइगे एक्टिंग मी सिंगना पामदे पामबिबा हाइब तारे हाजा मोइना बु इंटरेस्ट येंगबदा इंटरेस्ट लेरदा कौबिबदा ngaira लेजबने कोइ ओके मरी हरिबा रिलेशन हरि फिल्म से मयामने यंगबिरगा मसलिदा थानपुई पुईगी कोई एक्टिंग से मयामना पामबिबा तारगदी अदम मयामना कांटेक्ट तौबिरागा हाइ फिल्म मयाम यहन बिउ हाबगी केन वागलुंदोनी याम फजे केन दो नासगे यूनिवर्स दा फिल्म सिगी हाइ तारे कोई तोन तोन कम्युनिटी मैम से मतलब ट्रस्ट प्रोग्राम भी तुम सेंग फिल्म नीना मसी फिल्म से नंबगी नंबर से कम कांदा होकी लोशन बना कम कांदा लोरी नो हंद हाइदि पुंलोई लोरबरा एडिट तो बखोपगा रिलीज तो दोरे हाइबनीना अदर कम कैम कोई नगे चंगी नंबर दा तो नंबर से चंगी बा ख्वाइदगी चैलेंज है तारे मसी फाइनेंशियल नो येब्रा क्रिएटिविटी नो येब्रा प्रोडक्शन नो येब्रा करी होकी ता हाइबी मसी लोई शूर है तारे शूर फिल्म से सही अम्मा खरे न चंगे अदु कमाई तो हेरगा इनेमना वाबा थेंनगी मतंग जे ngसाइगे कांग गोविंदगी कांग चिंगमजे सि चिंगमजिदा हाइदि मोइदि ngसाइगे याउद्रे शॉट तो अमतगा हनगे या पोंतेबा अदुगी
ngay timing chứ xóm camera suy chân lực quá, đấy chứ cột chỉ lấy khai đó, nắm đầu tiên đó, đó đấy nó chiến cái cái hoa ba, đó cái cái máy tàu cái hai cái view dance giàu ấy ba, view dance ấy cái máy tàu gì cái Assam để chặt bạc khót ba, đi vào căn sum khálak bây giờ đấy nó sum create mà thằng đăng tàu cái máy tàu gì đó, mỗi lần đấy mi này câu đấy, đó cái sự đa ngang sinh cái gì, tầm hẳn là cái đó đấy nó cái mi đó xem queen này lấy cái mỗi cái time phăng đầm nên đó đấy nó xin cái bà hai ta rồi còn, đó sum năm cái hai đi ai gặp pam rồi thùng cái, đó máy cái tàu rồi lối sưu ra ta rồi mà tầm xem trăng cái, đó cái ao xem thế nào cái đó cái gì máy tàu cái sai cái pot gì ai cái brother sinh hai đi thabo sẽ cái lối chín là timing chứ đấy thằng đó trên timing cái lạc hai ta rồi sai mi phật ta cái timing hai ta rồi, đó nó cái gì vậy na manage tàu cái đó cái experience này adum irai line tàu cái hai ta rồi ai na hay sinh một cái na tàu experience tu na hai ta rồi. Ada mana kera film jauh pergi experience में हम तो ना karena makanya manage tahu itu film sih takui cast से universe amadi थानपुई खतना तना atau pada कोई ने उज़र बसी रतन लायम उज़र है राजू में उज़र है तो का कोई गोकुल से तो उई film sih ता atau मरम cast नहीं मरम तो kita hampir mau kana even कोई saya sepo उज़र स्वामी कुमार सु कोई मुस्लिम की role दा उज़े kita hampir mau मैम sih मरम ता मैम जी मरम हाई बसे नसाई यार नहीं हार का हेक्ता कोई के धागो कुल यार नहीं तो कोई फिल्म जी ये अंगने हाई वो तो सुना ना तेवा मागा चाना वो पोरम नहीं ठंडा बने वो हायेंग वो आई ना चाना ये इन खाला का तो viewers मैम ने चाना रम दबे दिखांग दिया तो भाई दी थमोई शेंग ना चाना रे हाय ना इंसान हाई कहीं गुम्बा तो ना चाना दबोई तार एक कसु यार दर्शो तो माइंड तो रोई बा तो दासमी कुमार के रोल से ना मुस्लिम अम खक नहीं हाई दी दासमी हार का गाँव ना चाव ना ताऊ दम ना कितने कोई मणिपुर ले बा कितने का नक्शन ना बने मंगों दा पी बने बा अदा दाइन तारो हाई दी जाति सिंह से लोइन शू बने ना हाई दी खर masak nai ba mi sing na tawrugo so amuk hena khoi gi attract message to hena room na pi ngam ga da ba adu du gi aina adom da so leire chana ba pot du so aina da mana khan gi me okay chana ba khoi gi role sing du ga loina loina hari ba maming leira ba khoi gi actor sing asina hari ba role sing se tawba tar ga di pi ri ba message se khara ga hena seriously lum na miam da yon ba ngam na ba gi wakhalon da universe ki yamna sengjar ba chamjar wakhalon da hari film hari ba khoi gi artist me amsi film se da associate to ki bene ha phum takpiri mathang da ai thanpui lak se thanpui gi hai tar pui se khara hena commonly kau nei na takpira bani na film se number matam da mari hari film se number matam da thengna ki ba kahta re difficulty na tra challenges kari oi bi ki adu ka kwai di nungai ba hai tar film se ki adu no kari oi ki language ta problem lai gi bra na tra ka kari acting की dialogue की इनका अतोपंग सागी अचो actor हाई तारा फाउ actor में हमसे जाऊँ ना मोगी acting तो बिना की बता कहता रहे कितंग इकाई बाहर का तरह अकी बाहर तो मैं हमको लगी कितंग हाई बिनो ऐसे first तो देख ऐना खाले मोई ना कौरा पता ऐसी वो मोई का याव बंगम का दा हाई तो अदा करा वाना चंग बता दा universe को ऐना care शो लाओ भी रहे तो का आई वो free and friends ऐना को आई वो इकाई नहीं Kihasra hekpok minaba adugi type ta moina tawbire da aisu free am ore ma bo yam bane hekpok minaba ni haina khamina shooting tawda moina aigi awat pa kari moina dum yengbire yengba aina ek tawba first se sina roll up se sina oibini na ko main roll up se sina first ore aduga awaba haibese aina acting tawba da yamna wakhiba de yaude adubo aise amadi gari isai relation gi isai man da thoki ba isai da adu da moina pakhatla ga yengo haibda isai gi meaning da ga pakhat da yeng adu da de aise hazra acting act da da wa na thoki da pakhat pa sagi expression ut ka da ba ha adu da aina wa na thoki da aina thamoi sengna nungai tana ai gi ning na ko nungai tana thoki bi ipa se khara ngawsina ba har tare ngawsina ba oibnina aingon da trick taw se khara mana phattana dumai khara tawbnina mana ai gi paisa huram ma matam da akoi kari haisra
अखोई निसे खतनारे हाइब तारे अखोई इपा अखोई निसे खतनाबा मतुंगदा इपा से एगी पसादो लौरगा चखरे अदुगा इमा लागा अइंगोंदा कइगिनो क्रिकरा थेमदा आइसे युमदा लेनिंगद्रे हाइना अखोई लोनदा रोंगमाइगी लोनदा हाइबदा आइगी थमोसे करि हाइसरा रियल गी टाइपता कप खिबने रियल गी टाइपता थमोसे याम सोक्तना मा अदुगी सिनदो आइना खरा नुंगाइना हाइब तारे अदुदा तौबिरे अदुना ख्वाइ नुंगाइबदि करि ख्वाइ नुंगाइबा सिन इसाई नंबरदो ओइगिब्रा नत्रगा तोपा एनी डायलॉग सिन पुजिकिदुना ख्वाइदगी नुंगाइतबा थमोइ सोखिबा हाइतारे अदुमो ओइगि हारे अद नुंगाइबदि ख्वाइ नुंगाइ फिल्म जि नमुबगी ख्वाइ नुंगाइबजे कइनो हुजिक नंबर लोइबजिदा ओइना नुंगाइब्रा करिनो ख्वाइ व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फिल्म ख्वाइदगी नुंगाइबा हाइसिदि अखोइनी से चेलाबदा युमना चंगाबदा कइ हाइसरा इन लेकाइगी इचन नुपी दागी मजा नुपी साबिन नुपी मा थोरापा अदुदा करि हासरा फील दो याम नुंगाइना खनके हाइरे चेलाबदा अदुदा इंटरेस्ट हाइरे फर्स्ट टाइम ओया तो एक्ट तौबदो करि हासरा नुंगाइसु नुंगाइबा इकाइसु इकाइबा असेंगबा इकाइबा सुने अदुगा एक्टिंग तौसु याम नुंगाइना तौखि दुदा ओके यामनसु थमोइ सेना नुंगाइखि अदुगा याम नुंगाइना एक्टिंग सु तौखि हाबनि याम फजै वाखलोंदो अदुगा अखोगी मणिपुर फिल्म से हाइतारेना क्लिशे मैम सूम खनब स्टेरियोटाइपिंग है ओनली मणिपुरी लोन नंबा मणिपुरी फिल्म है एक्ट तौरी हीरो बोरो हेरोइन बोरो अयामना मैटे कम्युनिटी की गातन अतोप कम्युनिटी की मी याउदी है वाखलोन दुम लेने अदुमगी वाखलोन से लेरम्बरा अदो हुजिक फिल्म से लापदैदी अदु पुनमक लोइन कायरम दौदी माले हुजिकती रोंगमई की मी एमसु यावरे तांकुल की सुयारप याय अतोप कम्युनिटी मैम लाकदरुइबा अतोप फिल्म सिंग लोई लाप याय खनजे करी हाइबेन सुमाइना अतोप कम्युनिटी की मैम अमसु कोई मणिपुरी नत्रगा मैते लोन द नंबर फिल्म सिदा सुमाइना याव फंगबसे नत्रगा यावरपसे नगे याव नमगे दमतगा अप्रोच का तौनरपसे करी हाइनिंग साइसिदि अइना मणिपुर फिल्म हाइदे अइना अखोई रोंगमैदे होय मणिपुरददि अखोई मणिपुरीसिना फोरम से चावेको अदुदा गांगना बनिना होय अदुगा कुमसिदा करि अदुम करि हासरा अइना खामदि मन अखोई रोंगमैदगदि हेना होय रोंगमैसु फाइ अदुगा फोरम ओइनदि मैताइसिना चावपनिना असिदा कुमपदा करि हासरा याम चावना एवरी कम्युनिटी ने याम पे है बगी वाखन अमा फावी को याम फजब वाखलोने दुमसु अदुगा सुमाइना कोई रोंगमई की हेरोइन अमना मणिपुरी फिल्म हाइदी मैतेलोन फिल्म द यावबा अदुमाइ तौदना मैतेलोन फिल्म की हेरोइन असु रोंगमईदा तांकुल मूवी दा मैम यावबा लेनरे परमतन मसी अमगा कोई गयातर एक्सचेंज ऑफ टैलेंट एक्सचेंज ऑफ स्किल मैम से उन्न तारगदी मणिपुर की तोंगान बा लैंग्वेजेस की फिल्म सिंग हाइतारे कोई मणिपुर की लेजरी फिल्म अतोप लैंग्वेजेस की फिल्म मैम से लोइन चाफलकन हैबगी possibility prospect abadi upangi university lache university wakal da so maina dum phawbi khibra koi gi sumaina koi rongmai gi heroine amma maitelon film da yohan basita kari happening dumaina je chap chana phawse adu kari wakal di feel to be koi manipuri film na traga maitelon film se da only koi gi maitai community khatan ayam basum to base atopa su yaw budi dum maram to yaw budi yaw ba ya kari haning atoi da masi aina dum khonjabada koi example oina koi gi kano da all India radio da sigi kind of problem am thoki ade ikhoge maitai na pause ba salli amma se tok salli program se khoi loi sum pi leiba aduna nga sai gi sum haidi jati atop na haidar community atop na as moi ka ki wer male ade ikhoi jangmam leitabra haibgi kaino ma question am ai theina gi ba pose adu gi pot sem chap manai film jo radio jo ngai ama jo ngai re ana pot se nga sai gi yaw ga di hena ikhoi gi mari je amatani haiba pot da ओके कसाई फिल्म की टाइटल सुमरी है रिबने से अमगा लो यावना तारगदि हेन मरी से पगलक्तुइनी हेन अमगा रेस्पेक्ट हेंगलकनी अमगा थाजन बसे हेंगलकनी हैबनी मरमदना फिल्म बोइरो पाव पावद बोइरो डिस्कशन दो एवरी फॉर्म मिचंग मिखाई चमाना अदो मिचंग मिखाई नाय न तौखिबो ओरमदा बसु याय हा मोरकपदा सुम अननोइंगली तोरम मालमबदो खोगी मालहंदना बा नत्ते हैबदो ताको मतौ ताय याम फजा वाखलोनी ऑन द नोट ब्रेम त्रोजे के ब्रेक याम थंजरके इंपैक्ट न्यूज़ स्विमिंग तादोनी Welcome back adon ngbir basi Manung Hutna Saturday Night Show ni aduga ngasigi Saturday Night Show sigi showstopper obiriba guest sing asina lagliba October ki tarik tarani thoi amadi tarahum doida Manipur gi miyam da khogi release to godor badung la film Mari the relation hariba film sigi cast sing ni cast te khoi universe amadi sigi film sigi heroine obiriba puini than puisu haina su khangnei aduga sing ming sidi khogi THAN-NGAMLIU wana ko bani ming si ado pui amadi universe ta khogi Manung Hutna Saturday Night Show gi
break ki matung se khoi ayam matun khoi rapid fire round hai tare question se ina thuna thuna hangba ro yaring ai pakhum se thuna thuna pibi na hona biu sometimes if you want to take time matam khatang lobi ba kasu kai de okin khan na bi ko otherwise try to answer quickly hai tare thuna thuna respond to bi okay ahan ba question se university hok jara ga same question adum answer ki damte ready le bi hai tare ken no to lak sa ge pui de su aduna university hok jara universe ahan ba question rapid fire ki अफब मरी है तारे फिल्म से मरी याना थोलबने रिलेशन है थोलबना गुड रिलेशन नत्रगा अफब मरी है बसे करिनो अकॉर्डिंग टू यू यूनिवर्स की वाखल अफब मरी है सके अफब मरी है बसे ngसाइगे हार्ट टू हार्ट है तारे को अजदा हंगोइबा अदई अमांगसेंग अदुदु केम खाइदबा चप मानबा है तारे ओके ओके हार्ट टू हार्ट कनेक्शन तवा खेन अम केम थमदबसी अफब मरी ने है ना ताकपेरी अदुगा सेम क्वेश्चन good relation se kari hai na afaba mari se mai khan bi pui ki wakal da mi ama ma na achuma tawba dakin dana se hai ki bi kre da adu chap manare okay achuma tawba okay mathang se कहता रे पुई की लाइफ ता रियल लाइफ ता afaba mari thamba tar good relationship leiba mi ahum hai tar best relationship leiba mi ahum kana kana oibi aina real da best relationship lai bade ai imanabi ma le adaga imanabi maming da tak piro mayam tv e yaram bosi imanabi ma gangmunna haina yawe adaga ije ma tantha mai haina yawe adaga kana hom su se yamba have dare yamba se ai mathang da ko akoni se best friend gi type ta he pongmina boy dura aduri pongmina bosi ibung hai ga da ba ha ibung okay mathang se same question hai tare universe ki khwai ki phajana mari leiba mi hum kana kana ne haibi adu sorry ai adu di khumoro ge maram de ai loiner relation afable okay mi khodi maka ai namu okay am diplomatic ho answer hai tara to made okay same question mathang ki ahum sub question adu university ho jagi universe ko gi film se mari har film se hojiti lore tai trying to trom do da release to drum miam ni yeng dorum ni adu miam ni yeng ba lang no bi damakta any 3 reason why people should watch this movie sigi film se mari har film se miam na karge damte yeng do no only 3 reason ahum bi masi keno ne ekhoi hojik manipur thoi ba ngasai gi issue je sungang khang da ba mi yauri ba ade khang ga so mangon direct keno oina mupung phana khang bangam da ba dare aduma yengo khangbirani adagi ani subada ngasai gi manipur film ekhoi na wana hona jari base sum hadi mami khra doi so tabrana khalle adu yembiu lapiu adagi om subada entertainment hoi entertainment suni media ekhoi gi keno sini adu gi hadi ekhoi gi acting ekhoi na tawri ba isai kai hadi message su yauri adu entertainment su yauri adu gi reason da la okay reason hum bibi khare thanpui gi di kari reason film se relation hai film se kari gi damte miyam na yenghaningi reason hum ba ai ai relation gi film se asi yeng biraga akoi gi tas to ba hai tare change to ba yaba lairati miyam na change to bi o si yenga aduga achumba chatpio ada mi ama gi pukning ge wado khangnaraga kari hasra achumba alanba khanga mi ama bo nushna ba mai da thambio hai okay mathang ado message and pb in hai je badi keno ne mi na hai tare ko audience na relation have film se kari gi yeng ba sakata banai why should they go to the theater and watch relation 3 reason sat pagi maram relation confused kari reason any one reason was happy why should somebody watch your movie yeng du se kai gino relation se kari gi yeng du relation have se relation film se adum khang re gen da ba kompi okay adishu mathang question se di soidana phajana khomber kan han khanjage describe yourself in 3 words pui hai se kanano 3 words that describe to you pui hai se kanano hai pui se karino kanano what type of person is pui pui se first the artist mani manipur gi forum da actress ma oire the third tase kriyasra kyan dadre tha okay reason ani de tak pire okay universe describe yourself in 3 words universe se kanano wahi om da haibi ai nisha chade dege actor ni achum machalli okay okay mathangi question se har mari hari film sida
universe ne acting to bi khare adubu acting si kyam phajana to bi ki in haitare in terms of acting da isa ni sabu out of 10 marks ki manung da mari hari film sida ina kyam phajana acting to ki bagi habu da marks ki abi out of 10 masida aina ngasai gi mark pi bataraga di 70 सुमाइन पिजगे आई हाय थमोसिने कइना मतलब मसिदा लाउ खों ड्रामेटिक ओइ बदु याम याउदे नेचुरल बेस तौनिना आई याम कन्ना मसिदा सागी इमेजिन तौरगा अदु फाउ योंग तौरगा दे हाय पोट अम याउ ओके 7 out of 10 तराई मनुंग दा 7 पिबिनिंग हायबनी पुइगी दि क्याम पिबिनिंग इसाना तौखि एक्टिंग तो पुइगी एक्टिंग मरी हाय फिल्म सिदा फजन तौखरे अदुसु out of 10 मार्क पियो हाय तर क्या पिबिनिंग out of 10 आई से da ko ina 70 or aina khan made aina tawkhi bado 60 gama 60 yan dadre okay am tamoi sengna pb ba pakum ni mathai question si high film si tarik trying to trom release tor man yengani yeng matung do cinema hall gi tholaga nangi gasai gi best friends do aduna ga pui film am phasai hair tar ga di kari reaction hoigani adu mato kari response pakum pi ni puina imana bi aside aina yengkiba tokiba madungdana khangru dara aina harauba masu phawni do kai phaw kono haibdi hojik de real na tabana khangre kap kara harau gira no gira khangre okay kari haiga no khangdri adubu kano da lakchage universe da film se am phaja universe har ku matam da universe ki reaction se kari hobi response ai de sidri phaw no isba to ngam jage acting sma ha okay adubu hari film se yengor ga tholok matam da same person jana natrang atoba mi mana universe film si kitang nungai bo wale har target kari phom pe mathang da sidena ai kana to ngam no phone jarake okay same question pui film si nungai bo wale hana nagi friends sing har target kari haini I say first forgive me have dara duga next time da fazana tawrge han have dara okay next time da fazana tawrke haibagi wakal ondoni am faje mathang si ai wahi khara hajar ke I will tell you some words hai re words sing har matlab han ba kok ta lak pa image natraka wakal thought any thought any image lak pa to kok ta ko atu kari no have you first word ai har ke ko first word say love nungsi ba haiba wahi se lak matam da kok ta kari tholi nungsi ba have nungsi ba have se kari haisra khangre okay mathang gi wasi yam chamba wahi ni akoi 2020 na bo wahi ha tare fish kun nga hai bo wahi se palak matam da kari ai ning nga haim se nga se cham cham me okay mathang politician politics to bomi do politics or so tawra so achumba ama laye adoda politics tagi henna changma si laye adoga rule ama achumba da tawdana pame okay corruption hai bo wai jita matam da puning da kari phaubi puning da nungai dana haibdi shaba ama ko haichi ningba ama thoi mathang gi yam pambo wahi ni yam pamjarum dong male breakfast har ku matam da kari breakfast or de kari achapot ui I say kari haisra 100 breakfast chaning ba khak toy bi gyan ta de okay mathang se universe lak se universe to same aku gi wahi sing hajar ke aina hairi wahi se hek palak matam da kok ta lak po wafam hai tare politician hai bo wafam se hek palak pa kari phaubi hek palak pa machin thi bang to ui haidi meeting da wa ngang sinarga kona tarok ta ba adu machin thi bang to ure okay corruption hai bo hai corruption hai ji tarok matam dai khoi haidi u matam dai khoi se ngasai ge corruption khoi paisa kari ngasai ge aina uri je hatta bagi harufam je mantri sing sine hana okay mantri on ui corruption hai par matam da okay breakfast hai bo hai se ta matam da kari ubi ai se kanon ui awat thabi ui okay fish hai bo hai se ta matam da kari phaubi kari ubi ningol chago yam ningsang e bonga okay khoyam cha bonga khoi sinja ga mane do nuksi ba love hai bo hai se ta matam da kari feel do ai je suicide yam ningsang love suicide ai je okay suicide tong nei ba okay mathai question yam interesting hobo question ni kari gumba lottery aur khal lottery si 100 crore chamagi lottery se phau targadi adubo phang pha paisa duna kari lebi gani universe ai di ta seng na haga ai si matik chana bo khra silani adu matung da ngasai ge lakpa interest me amna
live le khang de ama le khang de loi to ayan matik chana sin okay isa han matik jana sem ni are mo pesa na mayam gidam te help to ne bani pui du slak se pui akoi lottery lupak 100 crore की लॉटरी फाउ तार गति करी करी दोगी नहीं पैसा से ऐसे फर्स्ट डे आर्टिस्ट मा फाउंडिंग आई ठंडा मा से मने अदगा ग्रुम तो नहीं को अदगा पैसा दुना दागा आंसर का चमना रे मि लाइबा हाइबदे अकोय गुमना लाइबा बो मतेंग पांगबा को दुना ओके हम फसे अदो टाइम मशीन दिखंग भी को टाइम मशीन आदि मशीन अम खंग नहीं मसिदा तोंगगा ऐसे फ्यूचर द 2050 दगा चट पे आबा नत्रगा हिस्ट्री अलेक्जेंडर अकबर होगी मतम दगा चट पे आबा महात्मा गांधी की मतम दगा चट पे आबा मशीन है तार टाइम दो फिट तरोगा फॉर एग्जांपल आई वांट टू गो टू हुजी 2017 निना आई 2000 कनो दा 1995 त चट के गा चट पे आबा नत्रगा आई फ्यूचर द चट के गा चट पे आबा टाइम मशीन को बिबो करिगम टाइम मशीन हम फंगता रगदी करमबा टाइम द चट पे गनी फ्यूचर और पास करमबा टाइम जोन द चट के खन भी आई न खन मदे अकोय पुपु कोइना हिंगे ngai gi da adoga adogum tamna channinge le पुपु को हालत हाइदि थेंग होद्रा ब्रा पुपु lai gidre ko lai gidre ba su yawe da lai se ओके पुपु होय गी मतम दा चच्चा गी हैबगी वाखलो ने अदुगा सेम क्वेश्चन यूनिवर्स टाइम मशीन अमा फंगतार गदी मदु चट पु तोंबगी काय चपिगन से आइना चट कदब से ngsaigi yamna kan ancient ari ba चटनिंग देबा ngsaigi मोबाइल लेतबा दि टीवी नोंबी लेतबा इचम चमना हिंगबा पुछि लाइफ हाइब दे कोई नेचुरल से ngasi थोय डिजास्टर म्याम म्यु लेथोक मांगदना साना मु सोमना मु कनो इफेक्ट म्याम लoi फंगिनेबा सिजे सुंफंग फंगोयदबा फंगदबा मतम लेरिबा सिगी टाइमिंग सिदा दु चलगा फिक्स तौना अदम फिक्स तौनी केन पाम ओके मथंग जे कितम पॉलिटिकल ओइबो क्वेश्चन तरे सोशल पॉलिटिकल क्वेश्चन लाक्चगे अखोई हुजी मणिपुर द एलपीजी सिलेंडर कुकिंग गैस सिलेंडर है तर एलपीजी से फंगनद्रे म्याम वाना रे अप्रैल दगे हुजी पाउट ओनली 2 सिलेंडर फंगना रे था को दिंगी 1 फंगदब अम त फंगद्रे म्याम वाना री को मसे फंग सिलेंडर फंगदबई मरम से गाइनो नंबर 1 ए रीजन नंबर 1 नो एनफ सप्लाई यामना लाक्तबा मापानदगी पुसलक्तबा हाइतरे को सिलेंडर पुरक्तबदगी रीजन 1 रीजन नंबर 2 कोई ब्लैक याम योनरक्पदगी ब्लैक तो लोई फंगे अदु एजेंट तदि अम त फंगद्रे अदुना रीजन ओइदोरिब्रा अहम सुबदा गवर्नमेंट कैम्पता एक्शन लौखतबदगी अदुगा एनी अदर रीजन करमने हाइबिनी एलपीजी फंगदबई मरमसी गवर्नमेंट ना हाइबा तारे एक्शन लौखतबदगी ओके यूनिवर्सिटी हाइबिनी एन सप्लाई याम लेतबदनी हाइबिनी ब्रा नतगा ब्लैक मार्केटिंग याम तौबदगी कोई फंगबा गमदबनी खंबिब्रा गवर्नमेंट एक्शन लौखतबदनी खंबिब्रा नतगा अतोपा एनी रीजन सप्लाई की वादी पूरा फुल ने था दई जी अजय कोई सिदा ngsaigi करप्शन ना मरम ओरगा हाय तारे अमा मोल इचप मानरगा ब्लैक ओल है करप्शन दरे ब्लैक ओल असिदा सोइबनी दुआ सप्लाई की वादी पूरा फुल ने था ओके सप्लाई दी फुल ने ब्लैक मार्केटिंग है ओके मथंगी क्वेश्चन सी सिसु याम पॉलिटिकल ओइबा हाय तारे करिगुंबा कोगी ओनली 24 आवर्स नो मगी 1 डे 24 आवर्स की चीफ मिनिस्टर की पुबगी एज अ चीफ मिनिस्टर ने थबक तौबगी तंजा फंगतार गदी ओनली फॉर 24 आवर्स 1 थबक अमा तौबिरमगे खनबसे करी थबक तौबिरमगन थबा अमा तौगन खनजे आई जे सुमा आई दे सुसाइड तौनी आई दे अभी सुसाइड तौनी दे ngsaigi लेरिबा मैम हाइदे एखोइ सि मणिपुर तौरिबा मैम से जे सुंया यानिंद्रे आई चीफ मिनिस्टर ओइ मतिक चाद्रे सीने भाई ओके ओके नो मखक फंगमनि तंजा दुसु आई वने सिजर गे हैवनी मणिपुर लिव कंडीशन से याम नै पामजद्रे हैवनी ओके पुइ लाके पुइ इफ यू गेट अ चांस टू बिकम चीफ मिनिस्टर फॉर 24 आवर्स के नो मगी चीफ मिनिस्टर ओइबगी तन अपॉर्चुनिटी फंगतार गदी करी थबक तोबिरमनि ओनली वन वर्क आई दे मोइना फर्स्ट तौरिबा माना तौरिबा सिंग फत्तबा सिंग दो आइना लोइना चेक तौरगा अफाबो तो स्ट्रेट चुम्मदा थमनिंगे ओके फाइनल क्वेश्चन है अरोइबो क्वेश्चन से क्वेश्चन नत्रे क्वेश्चन दे क्वेश्चन है कनोगी खुगी पुइगे ख्वाइ पामजब इसै से कइनो रोंगमै मरोन तो ओबिआई मणिपुरी लोन तो ओबिआई इंग्लिश तो ओबिआई एनी फेवरेट सॉन्ग करी ओबी आइगे सैसे अखोइ रोंगमै दा हाइगे अखोइ रोंगमै दा ब्रेकअप गे सने कब मै नारी हम हाइना सब मतेन सबिर मैता कब मै नारी हम ना अलुंग सुम लो मै मा अदे से म्यूजिक वीडियो गे सैरा कइनो से म्यूजिक खतो रे वीडियो म्यूजिक वीडियो दे लेती है ओके मथंग से सेम क्वेश्चन यूनिवर्स फेवरेट सॉन्ग करी ओबी फेवरेट सॉन्ग जे मणिपुर गिरा एनी इसान ख्वाइ पामजब मणिपुरी से अहोम बनाए दुने हौजी को न दे आइगी फिल्म जी ngsaigi एकेयांग वने सकपै सै मा ओके यावे अदु याम मते सकपिरम नंगी खुदांग दु चेतना पाइदु न पुदु न चटकनी आइगी इयुमदा आइगी संगाइदा नंगु नुंगाइना
Thambigani. Okay, thank you so much. Rapid fire round 5 listen jare ha batare adu isai gi matang palamni na hari film se ek yangoina music director oidu ni oja ek yangoina ek yangoina su sapi male adu ga adu di isai je punna kya diya oi film se da Ani khatane. Ani khatane ba. Okay, ani maksi duet nga to ebra solo oi bra ma to. Duet ang solo nga. Duet ang solo ma. Okay. Isai ani diya oi isai se da duet se da di gano ga ko gi puiga ko ek to minam to male. Kamai to oi. Ko ek to bra isai se. Hoi. Duet to to. Adu lip sync ka su to bra dum kamai to. Lip sync di to tre ba. Okay. Awa bagi sai ra nungai bagi sai oi to. Nungai ba wa ba pule hoi. Okay, yang nungai jare ngasi rapid fire su phajana sana bi रहता है अदुगा फिल्म सी मरम दसु कोई याम तोंगान बा मैसेज अदुगा फिल्म सी कमायन नम गिबा कमाय तो बा वारी अदुगा पर्सनल स्टोरी ने सिंगो मयाम शेयर तो बिबि दमकता थागा ज फनोक चरी अदुगा ngasi ki thoram si da leng bir to na universe amadi puina ngasi ki Saturday night ki thoram si mapung fan bi damkta थागा ज फनोक चरी अदुगा कोई की इम्पैक्ट न्यूज़ की मनु होना Saturday night show की गिफ्ट पार्टनर है बता रहे लिख लागी माइके देखिए गिफ्ट हैम्पर अमतंग अमदी गिफ्ट वाउचर सिम तंग गोदल तम जगे सिजना यहां बता पुइदे पिजर के को पुइ थैंक यू सो मच दुगा यूनिवर्स तसु आई खितंग खोदल तम जरके दो इचे ताराना लोय पुल ले रे आई हगर पसी याद खितंग लेखर पिरो तारे थैंक यू सो मच अदो लो शलक पसिदा आरो इबोना खोई लाली बता ट्राई थोय ट्रम दोय फिल्म से रिलीज तो दोरबनी उसा सिनेमा दा मयाम ने येंग सोइदन फंगनी को अदुबु अदु वर्गसु ऑडियंस सिंग दा कैमरा सु ले रे कोई एनी हाइबिनी को मैसेज हाइब तारे पुइ की साइड तगी film si kari dong te yang no any message habi ngol ke habi hoita ah to manipur habi ro do ngong idong hais manipur da first manipur da habi ro ha miyamna yeng vinva la piro tarek 12 and 13 date moina miyamna phaba phajaba haibidi akoi sho gyanta dre noina apamba so oigani haiba tare ado miyamna nushi na yeng bira o support tawdana okay rongmai do so habi rong mengoi na jawchak mangang lobo I installment de ko mang khwasni kai long mai thai lai na anu tong rong mai de ai ko mang sni mengoi no support launa ziana gang lo kayo tarek rut na kanai rut na kathum nong ka asa cinema hall ka mengoi na gang cham labo usa cinema usa yam phajai koi rongmai language yam no phajaba language samane ta ba yam nungsi ba nungai ba hai tare koi university lakchagi universe aroi boi na koi audience ta message amatang appeal to biram मेरा हौजोंग जे ngarang tawre adu मेरा हौजोंग ba gummane khoi gi film je aduna soidana yengba lakpiu adu ngasai manunggi nungai taba de warong purong na ba sinau si leiba ta bane adu leirido leigumsi adi khangmina ji nungsina ji haiba pot da leibane na myam soidana yengba lakpiu Okay, yang phajaba message ni hai tare mera hokchong mangarang do lokhidu ngari adubu lakaduri ba film sisu mera hokchong mogu mani amaga nuksi sana leiminasi akhoi masan gi marakta koi gi misunderstanding amaga mod khena badi lerpa ya adubu madu mayam do solve to mina base akhoi gi thongni khoi puna leimina matak ta bagi message to mari the relation hai film sini piri ya noje ngasi manu hona Saturday night show da universe amdi puina lengber tuna thormasi pu thawa happy khibam di mapung fan gi damakta amuga na thaga chok chari appreciate you joining मसिने ngasi manu hona Saturday night show ki taram ngasi edition se karam tobi bage khode khan birk pe agane koi mail id di impacttvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join tobi raga comment amadi feedback ta birk pe agane. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kunum jari.